Okay guys, ngiseklasini guys ukukhala ifoni. Makhala ifoni immediately ngiyazi ukuthi umama because i-ringtone kamama ngiyayazi ukuthi ikhala kanjani guys. I then ngiphume ngihambe ngiyo-answer ifoni. Uma ngi-answer ifoni uthi uma hello Sisando njani? Ngithi ngiyaphila mama unjani? Ngithi ngiyaphila nami. Esade ngifune umntaka mzala wakho la. Usucela uzomsiza ngithi mina okay. Ethi mama no bengifanele ukuthi ngitshela ukuthi we give you a go ahead if ekufonela. It's nayo okay. Ngimpela ngibuyele eklasini ngihlaye phansi. Ayikhali futhi ifoni yami ahlangane emlanjeni my love angibuka uMr Ring athi wegosa lo msindi out hamba uyiphendule eminyango leyo phone ayingiphume guys ngiyiphendule ethi hawu mntamzana njani ngithi ngiyaphila mntamzana njani singiyaphila singiyacela phasi samcela uzongisiza ngithole iorder mfethu elikhulu so angeke ngize ngikwazi ukulihenglisha ngedwa so ngicela uzongisiza uzongibhekisa ngithi ngayo okay but ngiyathanda ukuza inkinga anginayo imali yokugibela esikhule ngizokufakela imali yokugibela ngifuna usasungithengela nezinto ezinye ngishoda ngazo it's okay. Ayike guys ngihambe ngiyeka siqumbeke guys ngifike ngithenga izinto akashoda ngazo engayithola ngihambe ngiyasho price ezansi kusase ngithenga lezi ngibona ukuthi uzoyidinga ayi guys ngihambe ngigibele guys hi ke guys ngigibelile itekisi hey bafethu so there's this woman uqhamuka nomntanakhe umntanakhe uyambona guys ukuthi akanawo ngisho u9 years ushi guys uyabona uchild ukuthi akana ngisho 9 years then afike agibele uchild guys angene eqala mase umama yalandela ngemuva hayi kuthe esezohlala esezobeka isinqa umntwana athi hlehlela mama ngikhipha athi ngikhipheni eTexini ethi umama hawu alwa yini manje ethi yabona ke ma ihlisa umoya khulumi ke no alwa la khuluma noThabekhulu Thabekhulu hayibo ethi Thabekhulu kwenze njani ethi ngithi ngifuna ukwehla ilokho kokwenzekayo njengamanje ngithi ngifuna ukwehla hayi uma wakhe guys amdlulise ame phansi ethi uyahlala lapho noma uyehla noma ngihambe mina ngaphandle kwakho I'm like hayibo umntana guys kwenzakani ngochild guys ayisibuke eTexini ngiqhamuka udriver ethi udriver hayibo kwenze njani nathi siyaxakeve ukuthi kwenze njani safuna ukuza umongo wendaba ukuthi what is happening ngochild athi uchild mina ngikwazi ukugibela le moto angenze ngigibele mina le moto le imoto engithi ngisathi ngihlala phansi ngihosha umoya ongekho right ngingakahlali ngisho phansi angenze ngigibele mina le moto le ngaze ngife ngimncane ngeke futhi angeke nje ngize ngigibele le moto le mama siyahamba noma uyahlala umuhlala nginika imali nayo ukugibela ngilinde enye itekisi ezophuma driver yiphi enye itekisi ezophuma ethi driver sisi ingane yami itekisi izophuma la emva kokuthi le ekhona iphume ethi ngizolinda yona vele ndaba le taxi izofa vele endleleni uyezwa bafethu ethi nakhona yebo lo moyo la eTexini yiwo lo bamba itekisi ya balance ngathi banje yisele hayi I'm like guys lo child lona guys lo child because ngathi una 7 6 guys the child ayike guys ke kukhulunywe kube ne commotion ayo mama ethi how alwa ngijahile ethi yi thani Thabekhulu ngizokuzwa umuthi Thabekhulu guys azethi sanda athi yi ngithi thani Thabekhulu ngizokuzwa umuthi Thabekhulu athi Thabekhulu ngijahile athi yini ufuna ukungilanda ngehlahla lomlahla Nkosi angengize ngigibele mina le tekisi angeke hey guys umama abantu egcine semaphansi ke nayeke ay guys ibalance ke nangempela itekisi guys ukugcwala ibalance egcina igcwalile bafethu basamile phansi guys entya guys uthi asikahambi ngisho 15 minutes itekisi yafa endleleni death the taxi in between the road in the middle of the road the taxi died the taxi perfumed and died abo guys driver behla kobhuti bazama ukuyiphusha guys bazama ukuyikhikha ke manje ubhuti imoto yafa guys kwaze kwafika enye itekisi guys yasithatha and I was like hayibo guys kuze uma kuthiwa khona abantu abazalwa nesiphiwo guys besifumbese ngezandla yabo lo yamntwana wayesifumbethe nangeinyawo esakhe guys because like it cannot be a coincidence ukuthi imoto yafa endleleni it cannot be guys hayibo sure